everyone and welcome back to my channel. So hujikti lockdown oibanina mapangi pot haibadi dum fast food gumba aduga mong chaba chapor amta phangde hujikti aduduna khoi yumda sum haidi yam chamna simple dai khoi dum isana semjaraga ngasise pizza semge na tawre ado adugi recipe hai tare adugi pizza sembagi mong do adu mayam da shu ai share tawjarake ado sida horani ahambada sida pizza hobagi khoi ahambada maida lawre aduga sida thum khara hapchale se mix tawsalani aduga hujik baking powder chamas amamuk hapani aduga sutha hapkani baking soda so dum chamas amamuk hapani aduga refined oil khara hapani se mix tawsalani hujik so mix tawsalani ado sangom so hapani sida ising mathau taraka ising kona kitang hapkani ahambada sangom na hana tawrani yarni hujik isi aduga ngha kupsalaga thambani aduga minute 10 mu aduga sida pizza sauce sembagi tomato boil tawre sida ado this is a grind tawthoni almost se paste grind tawna lore je pizza sauce ke ahambada tinhaune singne aduga chanam hana fry tawthoga aduga hojik asai ki paste tawgiba tomato do hojik sida add tawsalani adu sida grind tawgiba tomato do sida add tawsale ado hojik sida red chili powder chamach ani muk hape sidi kar spicy hoibana hawa hele duka meat masala sidi skip to busu yae dubu halairadi hapiyo hojik pizza gi damakta sigi plate siga ko tawdane ado se thau teraga thamme aduga sidang tan se takna loire aduga hujik sida sumaina hapchalani ado hujik tan se almost yare ado hujik fork sina sumaina spoon sina sumain tawrani yarni hujik ado asigi mathakta hujik sauce nasage khoin sem giba pizza sauce to ado taisalani hujik sigi mathakta hujik tan sigi mathakta pizza sauce se add tawsalani sumaina koina taisalani punamak as hauni ko khara hapsha ya do malida yani cheese puzzle.
अदुगा चीज से कोई अमूल गी ओइना तौरे मोज़रेला दो फंगक्ट्रे पिज़्ज़ा से मथक्ता चीज साना हापचलनी हाउनी मयाई साइड से खर यामना हापियो को सॉरे मेल्ट ओरकपदने मयाई गी सिना हना मयाई दा हापदी हरन मेल्ट ओरकनी साइड साइड ता चारनी को अदुगा हुजिक सिदा टमाटर आइना ककना थम्मे दो हुजिक टमाटर ऐड तोसलनी दुगा सिना तिलहौ सोइना स्माइदा सर्कल ओइना ककना थम्मे ऑलमोस्ट से कोई हाफ दना लोरे मथक्ता अदो हुजिक मथक्ता मु चीज करा चाइसलनी स्टेन से थम्मे अदुगा स्टेन से मथक्ता असगी प्लेट से थम्मनी इट्स रेडी अदुगा फ्लेम से मीडियम फ्लेम द थमो हाई सु थमगनो याम लो सु थमगनो हजक असे मिनिट 35 नत्र 10 मतुंग दा मु येंगसी ऑलमोस्ट रेडी से यारनी हजक ऑलमोस्ट हजक एने कट तोरे या हाउनी को साब्रो हजक खरा सारे से कोई इंग बंगाई बंगमद्रे दुबो हाउनी मोंग से दी अदो मेरा मैं से टेस्ट हो गई येंगे हाउ इको खजन चाय येंगे हाउ अदो मयाम ngasi di video si side lesson jarge अदो मयाम na video si bu like tarogadi please ai channel bu subscribe to biu amasung video si bu share to biu and bye bye